ассалому алайкум бародару, салом ба ҳамаи подписчикони канали Автолайф. бародару, дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозор омода кардем ва барои шуморо имрӯз пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо мекунем, албатта ки дастгирро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат бошед. Mercedes E-Class бародаро, кузуфои 211 солаш 2009 объеми 3.5 бензин охане. марама тамошо мекунем, ҳолати хуби хуб шад. агар махкум шад, номрака дар охири видео мешад, занг бизанед, барои шумо рабу бештар маълумот метам, бо муомилаи хубани дорад. марама салон шад тамошо кунед. обогрев лифт, электропакет, автомат, кондиционер, боркомпютер, климат контрол. хоб люкам дора. марама доз як хафон мегирам, хафон як тамошош кунем ҳолдаро. ماشین بیاد توزه автопілот пробегش 98,000 مرامت همه نورات کار میکنه. نقشه چند سومتی نکن؟ 150 تا او سالونش حجتش هست یکا؟ 100 حجتش هست. نومروش 903 28 88 80. زنگ بزنید یکا برای شما رو بیشتر معلومات میتن. خیلی بوی نختوندین نولتی ماشینا. Kia K5 2011 solar. مرامت تماشا میکنیم. او کامرای خفاف. او جشیف خوب نه. او کاره. او الکتروپاکت اوبگرف رو. او استارت коробка автомат, боркомпютер, климат контрол, потолокуш панорамай. Бабаби моторуш дай. Чанд сум акан архаш? 100,000. вариант ҳо чӣ дорад фақат сум? номро чӣ набуга камоне? 93 337 72 72. занг мезанед яка барои шумо рабу пурратар маълумот метан. хай бои нахтондин ҳолати мошина. Mercedes H-ка 98 сола объеми диққати свеч яхай хизмат дидесен 4 та балон нав ҳуҷҷат танировкаш 8 моҳ. марҳамат салом шама мегирем. салом шама як тамошо кунем. خب коробкаш механикай асер панскорс. Так, где-то электро, кондиционер печка кор мекуна. Белюка. Объем мотора жда, газ бензин, евро 4 газ дору.
خوشمند و سچکا بسیار هم برای شما. مروا نگه خفه خاموشو کنه. نقصه چند سوفتی را؟ چند سوفت؟ او مومیله دور ها؟ خب نومروش چند بود؟ 93 860 23 و 23. Toyota Crest авардаро хурнякта барои шуморо тамошо кунед. ҳолати хубаш касе як мақбул мешавад. номеро кара меонам занг бизанед қаттон муомилаи хубам мекунад. 4 та балонуш навай. объёми 4 хати. солиш чанд буд? солиш 96 ай. оз як салоншо мегирам тамошо кунед. дарош электропакетан коробкаш автоматай. наортош кор мекунад. чухолушам наван. оз як ай қафо мегирамаш. ира ба нақша чанд гуфти яка? 20 бо муомилаам дора. номеро тамаи бир яка? شيف نمرة قبل زمان 3 3 تا 0 60 24 60 نه. خب من номеро якара мемонам. касое ки маъқул мешавад занг бизанем ва барои шуморо пурратар маълумот мета. Opel Astra бардоро 99 сол объёми 1.6 қати 1.6 тамошо кунед. состоянии созшои барои шуморо задаги пушидаги надора. задаги пушидаги надора. оз як салоншо мегирам. 99 сол объёми 1.6 қати. чухолош навай коробкаш механик. ҳамаи наортош кор мекунад. оз як ай қафо мегирамш. нарша чанд гуфтира? 38 000 бо муомилаам дорам. документош то 11 моҳагия. ба хадавои падавои чӣ қадар? нарша чанд гуфтӣ? 38. ҳам номеро тамеби яка? 93 129 88 87. хо ман номеро якара мемонам занг бизанед. касояки асраҷи дар кора яъне барои шумо بیا زنگ زن قلم ماشینا برا بگیره тар маълумот мета. چه کردی؟ خیلی با خودتون میبینید ولادچان. او مدازی خودش رو Opel Zafira бардоро хурнякта тамошо кунед. 2007 сол объёми 1.8 қати. касои як маъқул мешавад. номеро якара мемонам занг бизанед қайтон муомила мекунад. оз як салоншо мегирам. д электропакет мунчерун дора. коробкаш механик. ҳолаташ хубай хай салонаш чухолош наван. оз як ай қафо мегирамш. дари қафош қилфа. бензини холия ё газ бензин? бензини холия. ба нарша чанд гуфти рака?
60 бо савдо. нарх 60000 бо муомилаам дора. Номро тастаям ҷака. Номро яка 30 551 066. Бахшоя ки зефира дар кура хайзан мизанем. Ҳатум бо муомилаам мекунем. Mercedes ML 320 бародаро соли 2007 объеми 3.2 дизелай. Ҷатош 1 сол таъминоткаш 4 моҳ дига мондагиай. маромад салон шак мегирем, салон шам як тамошо кунем. хуб абагреф дора, автопилот, мултирул, пробеги 274 000, автомат коробкаш. кондиционер, климат контрол, ҳама навротош кор мекунад. агар хафам тамошош кунем. нарша чанд сум гуфти ака? 130 000 бо савдоам мешавад. номерош 187 87 15 01. занг мезанед яка барои шуморо бо пурратар маълумот метавам.